tā waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rauti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Taura, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke, whāno whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kua riro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmatu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei kia koutou, ko te kupu tēnei kia koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki. Kei whia te komako, ki mai ki ahaue. He aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi. Te whakapono, tumanako, me te aroha ai. Nau mai, piki mai, hara mai, e ngā iwi e. My name is Hone Haunui Rāpana, and I'll be your host this afternoon for Te Wānanga o Aotearoa Graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira success and achievement. However, during these times, we moved to online graduation ceremony for the health and well-being of our kaimahi, Tauira and whānau. Today is the 13th of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for the New Zealand Certificate in English Language Level 2. Before we commence with presentations, we'll cross over to Nepia Winiata, Te Kōmaru, Acting Chief Executive Officer, to address our graduating Tauira, whānau and viewers. E ngā huia kai manawa, kua tau ki te kara matamata o te wānui o te mātauranga ki te kai i ana miro. Koutou mā i whakaporo riaka kia wākia te ngao o Hinengaro, me whakamanawa, me whakamiha, me whakanui ka tika. Tēnā koutou katoa. One of the great things I love about working in education is days like this, when we get to celebrate your success alongside whānau and friends, even though we might be in a virtual environment like we are today. Graduation is a significant occasion for you and for your whānau, and something that you should take immense pride in. You have worked hard to deserve to celebrate your achievement, particularly with the challenges that you have faced in this COVID-19 pandemic environment. Graduation is a time to reflect on the effort that went into your successful completion of your program of study, and to acknowledge the people who have helped and supported you along the way. Ka rau e koutou e hoa mā. E Te Wānanga o Aotearoa, we consider the dedication of our kaiako to be what sets us apart from other education providers, and I acknowledge their work today. Your success is their success. Ka nui te mihi ki tēnā o koutou. We also believe in our vision of whānau transformation through education, and today you make that vision a reality. We work hard to ensure that our tauira are at the centre of everything we do, and for some of you, your journey ends with us today. However, you will always be a part of Te Wānanga o Aotearoa whānau. Remember that your learning journey is never complete. Your success today will create opportunities for further learning, and I encourage you to embrace those opportunities with open arms. We've loved having you study with us, and we'd love to have you study with us again, and encourage you to consider the learning opportunities that we provide, either for yourself or for others.
Help spread the word. Again, I congratulate you on your success and acknowledge the faith you have shown in us at Te Wānanga Aotearoa. I ngā ke, te reka o te kai I te miro, ka mutu ka rongo koe I tau reka, ko tau I nai nei, he whāngai I tau I kai ai, I tau I whiwhi ai, ki te whānau, ki tō hapu, ki tō iwi. Nō reira, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa. Tēnā koe Nepia, ngā mihi nui. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice or educational journey. Ngā mihi. I'd now like to cross over to Vanessa Paraima, Member of Council Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of the New Zealand Certificate in English Language, Level 2. Tāpaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere taniwha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you,
is about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paiaru o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we'll cross over to Nicholas Kent to call on graduating tauira of the New Zealand Certificate in English Language Level 2 to be awarded with their tohu. Abdulwali Muhammad Tahir. Adriano Gomez Magalhaes. Ai Jang Kim. Ellen Gore. Alahaya Babari. Amova Segi. Enarita Ann Segi. And Charlie Songtree. Angie Lee. Episeka Paul. Talili Billy. Ausukso Yosua. Bai Han Zhou. Bin Chu. Bin Cheng Ju. Bin Fu Tao. Bo Shen. Cai Duan Chen. Kathy Chen. Xian Wei Su. Chao Hari Seang Bin Kashan. Chang Hyung Kim. Chen Kuai Hu.
Chun Shen Wu. Dan Dan Wang. Daniel Epitosaurus. Di Xia. Dong Dong Song. Elisala Penifilo Simona Nansen. Elaha Haidari. Emily Chang. Episiamoa. Eugenia Clevakina. Feng Chen. Feng Mei Chan. Feng Xia Jiao. Flavifo Puamoano. Forga Formono. Fujun Duan. Galina Goncharenko. Gang Xia. Gang Jianzheng. Gui Zhi Song. Guo Bin Li. Guo Xinzhang. Gu Junyang. Hai Ling Bao. Hang Zheng. He Yo Li. King Man Kang. Hong Gang Bai. Hong Tao Li. Hua Jie Zhang. Hui Lu. Hui Ning Zhao. He Jing Kang. He Yang Zhang. He Zhang Han. Yiwen Liu. Jacqueline Veronica Espinosa Perez.
J2Pa Jessel Haere Mikado Jianfang Li Jianfeng Chen Jianhua Li Jianmin Wang Jianping Li Jianzhong Huang Jie Yang Jignash Shaban Sapan Kumar Taylor Jing Ke Pei Jingwan Park Jong Sang Kim Jun Lu Jun Ok Yang Ki Kim Kiju Hong Han Kinerata Pisi Kule Ahmed Kidi Lai Jiang Li Hua Fiona Li Jin Li Sheng Liang Zhao Liang Gang Zhao Li Feng Zhao Lin Zhao Li Rongnai Li Yanchen Li Yinhan Li Zhuguo Long Jiao Liu Lu Qiong Zhang Mariam Everything Wasau Selfie Fetadet Patavi Sentil Kuma Mola Yosefa Mei Zhou
Mila Jan. Mei Chun Fu. Mei Hua Hua. Mei Hua Zhou. Melisate Itedlu. Melvin Montero Vesta. Mi Huang Zhang. Min Kim. Min Shu. Min Zhang. Min Jian Li. Min Liang Ding. Myung Jun Lee. Na Liang. Name Asari. Nachipa Atai. Nilaben Damin Patel. Patrick Lucien Lickman. Han Guo. Penny Tuala. Fra Saradet Shrata. Hoyo Seto. Hoshali Banerjee. Tiansu. Qin Xiang Liu. Rama Abdi Deria. Rosa Angela Zapata Bendetsu. Ri Hong Chu. Run Zhihu. Saloni Macalio. Sario Ben Davo Shah. Sima Kashista. Santil Kumar Subramanian. Sarah Bapis Isia Tia Tia. Xu Ji Wu. Xu Xian Chen. Simona Erika. Suki Lee.
Matai Matita Tai Hok Noan Ti Nok Mai Fan Ti Trin Lee Falo Limalu Parentic Faux Chasset Wei Liu Wei Sui Wei Hua Luan Wen Ling Li Wan Zhang Li Xi Zhang Xian De Xu Xiang Rong Wang Xiao Fen Huang Xiao Peng Liu Xiao Qiu Zhou Xi Gang Tian Xin Yuan Huang Xiu Ming Wen Xue Ling Li Xue Ying Hu Ya Jie Zhang Yan Liu Yan Zheng Yan Xiu Ma Ya Ping Hu Ya Qing Hua Yi Nian Si Ying Li Ying Liu Ying Shen Ying Yan Shen Yong Huang Yong Qing Shi Yun Jia Ko Yo Zhang Kim Ye Chang Liu ，
云高，云阿盆，一分苏长，于银鹤，于朱阳，郑颂，支撑线，支枪法，周国，钟义光。That concludes our presentations for the New Zealand Certificate in English Language Level 2. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours. E mihi nei ki a koutou katoa, tēnā koutou, pai marire ki a tātou katoa. Tuku a te kupu kia hoki, tuku a te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini a rua ki te paumua whitiki nāne te rā e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā e whiti nei kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua ki a tīna, tīna hui e, tai ki e.